กิดามตาร์กอยนิพายคริปพอร์นีบอร์ลังเพรลองอิงลองกิริลังโซเลียดลังเพรเปียรัตจุมเป็นปฏิรปีปอนซีบอร์ลังเพรเอลพีสคูลปัจจุบันกลามลองลองเล็บพิลังชรายกอมละเป็นการบีกชิปัตเทียไมกิปาดูปอนลาซงสกิดามตาร์นีพิลังพิเวสการบียงลองลองอาร์นีฮอกฮิปปินจดจุนเจกัจจิซองนังดูลุลากิการบียลองเลจอกนังจีปุเป็นPGR long le long aron ripen kido khiche ke bia phan tharle nang ji pupen Karbi long Thomas Council ki parlo penang anasai kam departmental long le aron ri ang tan pen ki wang khiche ke bia khai tum si do thipa son si thekon long le so jok Langpherpi along tami department along le along aron ripen si school along le LP ME high school apen soil conservation along le along ki do tuma phan tharli sirak nang ji pupen ar koi ni phai krip pho surihini ra ingkoi ra trok arni Langpherpi pathok lam along tami Karbi tangte Karbi pamen pen Langpherpi inglong kiri ingkoi rapli kilometer lang soliet hojaipur malom kido Karbi dimasara chingrumsi prabjin pen aron dripen kido tuma phan tharli sirak nang ji no eviction no rest pupen asike thepen hang tarampon sonsi along ni krip hoso se choche jun jepen kachi song pona bang pu bang phia tumta chitong dun thusi ing tang kring kachi song pedo Pher made Langpherpi long la ni tum Karbi long le philang jok wanang ki kachesong la bang so aham phanga hin pen da isirat mai pipi lo alamthe bangala hello je ke dam tang tarikh or 3 December ni li tum kadu ra chini lo je la ivik sona putha ka bangke pai patai to ko elo chief minister office Guwahati la pen puthon 29 December da ko da autonomous council me da ko chewai do thilo ko son si full up kam ke claim ji ma pu bangke si hala solong chief minister ra che chak lo je ni ke phong bok se ivik sona kam ke pang cheng ko la pen puthon 29 December chi ala Karbi autonomous council pen ke chewai ho ta la tum pulo je ni ke phong bok pen ke ivik sona kam da pangcheng po trading license gang than kam da pangcheng po lahai selang litu mane officially sona du radong da pang da ko jai hui pen da sita me piniri tum ke thek thulong bangke pini nikrep pho ke pleng lo chief minister alam chak Karbi autonomous council alam chak ivik sona buthak nikrep pho pleng da tame piniara da ivik sona mai claim ke da lasi militum ki pui bangala hello je Assam government pun Karbi autonomous council punon Karbi yang long arat aplan Karbi ke phala bangsu kachum bai alam ke chak pen kachong thui gu bangala gan militum ke kroi ke deji lasi non da ka thenglong lo je no la no li tu mai do bomati lai an LP school long le se pusi tum chini lo hai long ang tan met ke ba tum saro rep tan do het lo pusi ni tum hanang khan do dak la an lo LP school lo khan da la hotel da ko pile ke kim pu bangla la LP school long li long ta pa kim long le set si to wa pu para yar si pakim dam nang so si dagara tum nang khan asilana bang therak me melam ma ben ke ma be melam pen pini anta dak borlang thera long soil conservation along le du chiri suri ki thom pu bang ke hala tripartite to long tale dum jong dum dak lu sita pini arnia da dak difu sarkun pen sarben na bang belang ulu tang de komantul lang tum ki plung po komantul la lahai de maka tarle po la si pini dak da ni tum chengwai lo jela bang so tharle letik la bang ke lam pulang ko pen na pa mang hu chodo bang la gani tum ke koi kri apot so kachesong amai along KSA Langpherpi aro amai phu Mongol Singh terang kechari pon amai along lead song rongphar rat sai klembang sarsing englang ASDCS mai phu Barnabas Killing KSA Kongchunbang Lipson Kro Harsing Hanse Jonah Singh rongphar Rebecca Sinarpi pen chenglok penang ansongja po songja pila pen rongarar tum chetong dun si kachesong RDP dun school along le do LP school along le do high school along le do ladak ME school along le do ladak tang kang pi bang parok tu si cherai te tak school hostel ki mathaya beset soil conservation along le do ladak tala soil conservation along le tala dak ta pini eviction ke claim nai do tame pini and dak survey nang claim telang school along le dong survey nang claim telang tasila nang claim clear bang pia potlo rat tum ladak ke lake Langpherpi rat tum si pini kachesong Langpherpi rat tum si nitu manili tum na chopha nili ke phelang pi pator rong arat halo sopia bisar se pini na chop halo amut pi bang ke pini dak nonan survey na claim clear pini nikre ponang plengelo ta pini arnia na bipoda survey na claim clear ke kumalo adai ke do council tum dong claim di putong puma circle fisong ke claim apang krema mare kachari tum ke claim apang krema mate state government tum lo lasi laso radar mung phan lain kenoi Langpherpi rong non son ka chingru me ke cheng silo tangka sikai sibar we Partia mena be song men dage Langpher arat aki sung si pini da kachingrum da kachingri aposi laso akache song bangke non penta ke dam tang por ko so si Karbi ki thur halo so Karbi ki thur han tum pamer me set khaune set beron set tuning ring ki une set ditum
halason Karbi pan ing tur lang ma halason Karbi rat tur nai putong kang hong lang ma mana non kon ing sam jin pen miet pen kechok putong kang hong ma leong si kali pulu tangte lanon Langpherpi rat ka chingrum son si Karbi long atok ano Karbi rat ka chisik make pen si kedo sai se la so lamang chini ne ma Karbi council ka charia tum la pin state government atum pini dak pengkar pri la dak non dak Langpherpi long pengkar pri la dak don troxin ar kep do la dak pengkar kli Karbi atum ke ar namamen ke enlo pulu tangte siar kli vek nai panong tanglo pulutte claim vek nai panong tanglo pulutang de tumke kham khelong le pusi pini ke dak long le phelang menan kachesong be menan dong sinar kep do pengkar kliena postpone lawa phite pon edan News report KTV News.